Voin hi September ni som pani kumsang ni somni pathum thole ni a in zawa in che bai vek ule press ti ziak chanchin bulama thokte chawin bel to tur the Imphal Free Press ina atarlandanin the All Manipur Working Journalists Union AMWJU le Editors Guild Manipur EGM chuan nimina thu chwa an siama chanchin bumi te nilo chuan press ti inziak koremo sticker te mani du thua motor vela bel to lo turin an ngen chanchin bumi te chuan an na le ti tur trol ti angaya an vei wale chuana te chanchin bumi te nilo mimal chen khatten press ti an lo mang ve chuan press mi dik tak jok ti tan har satna an to thin wangin he thu chwa in trom hi the All Manipur Working Journalists Union AMWJU le Editors Guild Manipur EGM te chuan an siam thu an tar lang ani heng te hi ani me ka wang hian mi puite le thu nei to te point an shat pol fo thin wang le Manipur sarkara in ziak lot lo unregistered media practitioner heng YouTuber blogger chen khatele vlogger te chuan an du dan le rim chan dan anga buaina athlen na huna an ma ni channel da turan buai puite po in buaina dang athlen thu an soibok ani an thu chwa intro ma chuan heti hian an soibok AMWJU le EGM te hian heng YouTuber blogger chen khatele vlogger te buaina huna an wakale mo hi dan theina dan emo kan nei mi alawa ma se press logo hi an man ve ero kan rem tilawani chuba ka an motora te press ti tarin an kalkwal thin ti te po kan lo sia a ti to lo turin kan ngen ngalani ti inan soitel bok hemi chungchanga hian police tele dan le thupe ken ko chungchanga thunei tu te po ngen na chwa nuwa press logo lamang telaka shemna atulang piturin ngen ngal an ni bok the NSCN JPRN K10 an member pui boralta an sun the NSCN JPRN K chuan an member pui tun pathian nikalta a civil hospital twen sanga boralta jor sangtam chengmongar khwa twensan district ami anui tho thu chwa siamin akal santa ka chung te hne na tor puina thu an thon bok ani jor sangtam hian NNC chu te rol ani nu phata changa nagan hamtan ti in aramu ve a anua di NSCN GPRNK chu zomle in a thi ni thleng hian sipairin om takani ti in an thu chwa hian an tar lang bokani he thi na hi nagan hamtan chuan chana ro pui takani rualin akal santak achung te chu the NSCN GPRNK chuan tranpui theidan kong a om phot chuan an tlan chiat lo thur thuan soibok Assam Rifles 10 solar light and siam Mon district a phomching khwa a Assam Rifles tele Sunbird Trust and Snyder Electric Tangwal chuan phomching khwa hian solar light semna anneya he solar light semna hi tona campaign kallai mek nunna eng hun local zel tura en na bo zuina ni pa formina ni the Dimapur Times in atarlandanin he thilbwa saitu Assam Rifles le Sunbird Trust and Snyder Electric te chunga khomi puite chu anlom le a power supply khai lakchanga mantur eng an nei chu van nei anin ti hle ni ti press release a chuan an soi ani NSCN IMin an sipai pakhat an choltir kan tu donina atarlandanin July ni somthum pakhata tizit khwa thil thlenga in nam noi tingam konyak chu NSCM IM ho tu te chuan tiam chin omlovin an suspena naga helpol NSCM IM IOA press release a secretary chuan he an sipai an suspend na thu chwa hi thunei to tele board member ten lungrual taka an pomtana ni thu he press release a hian an soye zo united meeting in ralte Mizorama NGO Shangrang Central YMA MOP MHCP MZU le MSU tele Manipur lamachanga an MLA chen khatabaka CSO le SOO ti chuan Central YMA hola ton thla September ni rukhan meeting poimo de umen neya he meeting a hian KCH runga core committee member MTFD kani angin kan convener Puvumson kazutroi omani kan committee na arel ber chu Mizoram chengtile Manipur tribal area chengte hei ai chakle na sazoka tho ho na kan nei dan turani Mizoram lama kan unau te chu tuna kan state buaina meka po hian theito pin min pui to kan lom le a masi henga hian du khoplo na omthin Mizoram NGO te chuan ITLF ko tu in pui te chu asang veka kom na hun an lo nei to thina masi heng pol sang te hi
thukhat buaina kal theilo chang oma te hian Mizoram lam hi an buai pha nak thina ni in biak po na lama ramri depa omte an tangkain chandel lama unau te po anom na munina zirlo wangin biak po zungzung an har deuh thin heng kan soi buaina le har satna neu ne omte chingfel tur hian korsam chu din ani a mase beise aphak chia lo wangin forum pakhat din top tha a kan shiat wangin buina kan meeting chuan zo united ti chu kan din ta a hei to na kan state in buaina kan to me ka te rang taka in tran puinan le malak na te kal zungzung nana central oi me a ming hi phwa in forum angin kan dinga he forum a hian Mizoram NGO sang te baka Manipur lama tanga zo nam sang shwai tu te baka ITLF ko tu le HTC shwai tu te po antel veka heng ayo shwai tu te hian tun thla September ni somni main honorable minister Pulet po ka shwai na noya meeting nei le in kalle zel dan tu le thil dang te unreal don ani sipai uniform dang omveten palel khwa buaina siam Manipur-in buaina ato meka duty Central Security Force tele paramilitary force te buaina thar chu an uniform angha civilian silai king te anni thu army ho tu te chuan Imphal Free Press reporter zona changin an soya heng civilian silai king police uniform angha te chuan security force duty te an ka thin thole Central Security Force te buaina dangle chu mechipol thin khatten kong an lo dang hi ni ti in IFP reporter chu army ho tu te chuan an shilbok video clip pakhat tun thla September ni riata landan chuan police uniform ha michin khatte chu palel khwa duty AR tinen ambulance tlantir chungchanga anin hnial buailai video a minute ne tanga minute sompali vela thui a oma thudonina tar landanin state police te chu anni nati chian ani nuwa checkpoint chu anpal tangphal sak anni ma se heng uniform have thote ro chu lodan anni thudon vek chuan heng ambulance manghian civilian silai ral thuam kengte chu phur anni thin thu atar langbok ani the hindu chanchin bu point hemini veka kuki zo khwate silai keng ten palel khobul wana tengin heng uniform ha te hi anron chwa thu tar langin thalak nen lam an lo chwa to bok ani Supreme Court chuan EGI member te laka FIR chungchanga soifia life law ina report danin Supreme Court of India chuan EGI member te laka dan manga venna apek chu tun thani som pakhat thleng apot seile a Chief Justice DY Chandrachura chuan EGI te report pek chu report an mu te puan chwa na mai ni thole tue mothil ti swal thu buaya lak chi ani lo thuwa soi FIR pani te hi EGI fact finding member Sima Guha Bharat Bhusan le Sanjay Kapoor Baka the Editors Guild of India President Sima Mustafa Tilaka thelu anni a FIR thelu tu te chuan heng EGI member le president te report chu thudik chan bele ruilo tol rutu ten an thamwang ani anti Manipur Chief Minister N Biren Singh appoint Manipur State chunga EGI member te hian investigation nei turin EGI member te hian engthu nei nama an nei lo thu soin EGI member te chu Manipur State mai nilawa India ramtan po thalo Manipur buaina ti so san tum tu te anni lo shelok nei la chuan Manipur le hi an rap lawang ati ani EGI member te hian Supreme Court a hian an laka FIR thelu ti chu no do sak andila amai ro chu heben judge pani dang Justice JB Paritwala le Manoj Mishra ti chuan FIR te no do lam chu soyala om lo thole he case chu Delhi High Court a nge Manipur High Court a an thon jok ang ti an ngai to mek thwa soyani EGI member te tana ding senior ukil Kapil Sibal chuan heng EGI member te hi andu thwa Manipur a zukal anni lo thole army ho to ten an somwanga zukal anni ti in court hi chila life law ina akomna Kapil Sibal chuan Manipur kal tur hian army ho to ten anron soma he hi army ten EGI member te an somna lekha po en theina oma local media te thu soi hi adik to kem ti ten diktora sipai ho tu ten an somwanga zukalan niti in senior ukil Kapil Sibal chuan soi Manipur Sarkar ayo ding Solicitor General thung chuan hemi chungchanga thu chwa ne atum lo thu soin hemi chungchang chu Manipur High Court a soi theiring ani tho soya he case hearing hi September ni sompanga neile aniyang Manipur Governor in organ donation campaign hong TMB na Tarlandanin Governor Anusuya Uike chuan organ donation solicitation program chu Langola Sija Hospital and Research Institute SHRI Private Limited te auditorium ahong he program hi notice pumpuya organ
midang ta na aboral ma chia petuma saber ria ring na ni pa formin he program hi manani mi pakhat athluak thitoin akal kitni chu midang mamo tanugas ni kumsang ni somni pathum khan pe in hei notice pumpuya organ donation omma saberani heminia mi puipung khomte ma Manipur governor chuan thile dam chu pathian kuta omni ma se hetianga ma ni mishing puite mangai na neiten an thi nuwa an tak sapeng chen khate chu phume mo hal rale mo mai tora aum ai chuan midangte an pe khian nun na tam ta kan chan him theya mishing puite laga kan rong bol theidan sangber pakhatani ati hetianga midang nun na chan him tu te hi an nung renga khovel hian na shering to donani ati bok chuti rual chuan kha organ petu kha ape kate mai ba ka an chung ko a anung reng to don bokani Manipur governor chuan hemini hian kal kidney petu surung bam Kennedy le achung te chuan chung thil te chu an shiat wangin le midang ten nun na thar an lo nei thinan ti in akal chu mi pahni ngotin dam puinan an mang thei chu lom om an ti a hetiang ang in zai pui major operation nei thei tura in petak Mohan Foundation le Sija Hospital and Research Institute Private Limited te Manipur State ni puite tana anom chu lom om ti in hedam doina thokte ba ka hemi tana pen chuak zongjong te chunga lom thu hi sui ngalin Manipur East le Manipur West District Administration ho tu sang te ba ka Police Department te inpek na fakin Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science atanga Sija Hospital thlengkong laka buaina ommi alawa ambulance in athlen nana an malak na te chu fak om atibok hetianga organ donation hi thilti thatakani thole hetiang awareness hi India ram pumpuya kalpui mek ani thu soin sarungbam Kennedy nu chunga lom thu soinan Manipur governor hian solpe in choimoina thu inziak certificate po apetelani hemini hian Dr Palin Khunjong Bam Chairman and Managing Director Sija Hospital Dr Gulibar Posangbam Consultant Nephrologist Sija Hospital Dr Samorandoro Ponam Consultant Urologist and Renal Transplant Surgeon Sija Hospital Tebaka Surungbam Kennedy Anule Surungbam Amusanale Achungtele Dr Rual Tamtak Antelani he program zo hian Manipur Governor chu press meet ma thu soile in Manipur ram boy chungchanga state central ten thei top an chwa meka tuna changa reilo te a nun phung pa ngai omle watarin thu chanchin thar lakhom tu te ashil ani Kerala Catholic Bishop ten Modi chu Manipur boy ngai tha anpu Catholic News Agency na Tarlandanin Kerala a Catholic khawshwai tu ni bokle Archbishop of Thalassery ni bok Mar Joseph Pamplani chuan Prime Minister Modi chu Manipur boy wanga tuarte ngai tha apo Catholic roi tu hian thu chwa siamin kanramin G20 meeting athlen mek na kan Prime Minister chu ramdang roi tu telaka po kanram atiming tha in kan ngai sanga US mo UK Prime Minister te akwa angkhan tuna Manipur boy wanga nunau pui soilo le meichia ti tuarna nema poma anriru tidam jok se avadu om ti ina soi he bishop tho hian kumin kumtir khan tlangmi ti zinga Christian ti chuan BJP ten Kerala Lok Sabha in thanlo om tura chakna anchan theinan thei top an chuang rubber man hi cheng zathuma sarkar lai puin min ti san sak thei chuan ti tu khani Mar Joseph Pamplani chuan athu soizel na a Prime Minister Modi chu eng name mo pole mo pakhat chauta na Prime Minister nilawa India rama cheng mi zongjong tan Prime Minister ini chu thil ti in inem hi angai he thu hi Congress MP Raj Mohan uni thanin Manipur boy wanga athil phut pathum India dan pui ven him zelani nan uniform civil court man lole Manipur chi le chin ti buaina thlengte are wat nante darkar somni pali chung chongya Congress District Committee Office kota athu soi ani Union Ministry in India ming Bharatya thak antumpo thil trolani lo thu soin Bharata bha ti omzia chu eng ti na sanskrit tongin ani a Bharatian omzia chu eng wanga hlimna nei tu ti na ni le a India ti atanga Bharat ti ringo the atok lawa chung eng nei tu e mokol tu chu kan ne ngai ati bokani Indian Union Muslim League le Samastha ten Uniform Civil Court ando dal po lo mum ti in hedan hin namte naw le sa khotlem jok te ta na thil thaloni wangin do dalangai thua soi bok ani he meeting a hian Archbishop ba ka hian District Congress President PK Faisal MLA NA Nelly Kunole AKM Ashraf ati point thu soi na hun an nei bok NH True zu block zel alani NH True motorway wak chu sekmai le Imphal West District munchen khata te kong danani wangin amu mal lei theilawa he NH block ani chan ukrul times ina Tarlandan chuan mi tu ti shat lo ten cholnia kumsomli pasaria upa Maharabi area acheng
rukani wangle chwa watani nana kong hi dang anni he mi pakhat ruk bo hi guru mayam bobo ni in Imphal West District a Kamal wangle kai khwa cheng chu sekmai lampana a ho chu tuti shat lo mi swalten an lo rubo ni in thudon na chuan atar lang ama ruk bo nan hian gypsy number po nei lo chu man ni in ruk bo ni thu shatani vele helai vele cheng te chuan anin bulkong pui chu dang ngalin thunei tu te chu arang theng bera mala turin an ngen ngala heti lai me kyan meira paibi te chuan thu chwa siamin hemi ruk bo hi dam taka mu le tani ma chuan kong hi dan anyang ti in thu chwa an siam ngal bok ani he kong dan wang hian chanchin du om lo thleng om lo thu thudon ani bok Nizan Khan Hyderabad bike in Mizo nula hlum sutu tlanbo zalen September ni sompani kumsang ni somni pathum zalen thudon danin loisi Rozarliani hi kumthum don Hyderabad na thoka umtoni a in lo in akhosa a to nai khan anaw mi pa in finin Nizan Khan anaw nen khopui chung mun chen khat an fanga chumi an holam kong puyan kan cho bike in suin ka po chhon lovin amuna aboral ngalani asutu bike hi atlantlang nia thudon ni in tunge ni ti shiat anilo loisi ruang hi Nizan Khan Hyderabad damdo in pakhat care hospital a lak ni in boin lama postmortem aninga tuang taka ruwa manna kal thei chuan naktuk lama Mizoram panpui thei be sei ani loisi van duai na to chungchanga hian Hyderabad Mizo welfare ten thei top chho in ma an la a atula piang an boy pui nia thudon ani khati zong kha tun chumata na kan hanti chwale theiti choni e kan thu chwa zong zong te hi kan ngai dana ni vek kher lo ti khamin lo shiat sak ula indu danang lo kan lo ti chuak palani poin min lo she thiam sham sham don nia